Ngibingelele kuwe laleli ngiyathemba ukuthi uyaphilayo. Mina ngicela kuwe laphana-ke uthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele ibhathini subscribe nje. Akubizi imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzithela zonke-ke iy'ndaba esilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke udaba okulethele lona namhlanje lithi-ke sekuvele insizwa-ke laphana yaseGiyani-ke ethi iphethe ezamatekisi laphana eGiyani. Ithi yona ilandela ugodole nayo-ke iyahamba iyojoyina laphana-ke iqembu lika-Jacob Zuma i-MK-ke. Kodwa ngifuna ukuthi uzwe ngami-ke ngikudlalela-ke ikliphu yale nsizwa-ke uyizwele wena-ke uzosicela kuwe laphana-ke uthi ungene ama-comment section-ke ubhale usicabangani-ke ngalo-ke lolu daba masibonile-ke le kliphu-ke yale ndoda-ke bese ucindezela nebhathini laphana-ke subscribe nje akubizi imali. Akubizi imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke nawo le kliphu-ke awuyithokozele. Okay. Viva MK, viva! Viva Jacob Zuma, viva! Wena mngani wami wena ugodola useyiGoli noma useNatala ngaka akutholisisi kahle asixhumane mina nawe. Yimi ngiphethe ngapha eGiyani malamle. Siphethe sila ematekisini, amatekisi wonke kumele sitshelane wonke ama-owner noma u-drive. So join MK, nice, joinile MK. Sizokwazi ukuthi sithole incedo ngoba sasobhola kule team yethu. Phela akusinkinga umuntu makayeke eKaizer Chiefs ayojoin iPirates akusinkinga lokho. Wase sifuna ukusala nemuva. Umunye nomunye uyalathanda khona. Un'wana uyalala bakukho join iPirates ujoin Chiefs. Hayi problem leswi. Sena hi joinile MK, la MK ta hipfuna na kwala titaxini. Tlhelo mina ni artist, nge-artist. Ama-artist asobholile kakhulu ngalesi sikhathi secorona. The artist isobhole ngove ekarolo wa corona ayikuma ngina pen government ayipromesa ANC ayikuma ngithinta. So lawa mkhondo wesizwe itayifuna. Viva mkhondo wesizwe, viva!